Što se tiče rasta same kompanije, postoji nešto što se zove Ansoff Matrix. Spomenuo sam malo pre kad smo razgovarali nešto o rastu, na koji način možemo to da radimo. Po Igoru Ansoffu, koji se smatra ocem strateškog menadžmenta uopšte. I imamo, znači, opet postavljeno na dve strane, imamo tržište i imamo proizvod. Imamo postojeći i novi proizvod i imamo novo i postojeće tržište. Dakle, načini na koji možemo da rastemo je gde imamo postojeći proizvod na postojećem tržištu, gde radimo penetraciju tržišta. Dakle, trudimo se da dođemo do većeg udela koji trenutno imamo. Postoji mogućnost da idemo na novo tržište, dakle sa postojećim proizvodom, da izađemo na neka nova tržišta. Postoji mogućnost da imamo novi proizvod koji smo osmislili, ili uslugu naravno, i plasiramo na postojeće tržište. I imamo diversifikaciju koja se smatra na neki način najrizičnijom varijantom, gde vi ulazite sa novim proizvodom na novo tržište i to je onako